Di aya di maysa nga ubing na samsam itngem hasning kaslasa nga pagukran iti bulan ti Abril. Di aya di maysa alakay aglalo no agkabaw napait, napait, napait amakasuka anan sa atao lelong agsapul katay balon akapan pagtauban mo kenday tatupul mo kabay ang papanunuten di aya di maysa na ubing aglalo aglalo nuatan makinaywanen. Di aya di maysa nga ubing na samsam itngem hasning kaslasa nga pagukran iti bulan ti Abril. Di aya di maysa alakay aglalo no agkabaw napait, napait, napait amakasuka anan sa tao lelong at sapul katay balon akapat pagtauban mo kenday tatupul mo tabay ang apanunuten di aya di maysa na ubing aglalo, aglalo nuatan